Simu yare ashuni tolaini intoomon waro kuni metu mairiamari tanarishata nikijana Enkiyanget Narropil orkekun Jumatano orkekun WCW yani Women Crush Wednesday kiboita tenalo Felister Naipamei. Sidai FM hello. Sidai FM hello. Ninyina. Yes. Subapi. Asholing. Kakwa lelo litoomon ajoki mapitie nkaulele na mapitie nkang'itie amu emuto mekure erishata olduka tanakata. Sidai FM hello. Yeu. Subapi mami. Ashe Sidai. Wango upeke maseki. Ngimuntu. Na pia memuto. Asholen. Sidai FM hello. Hello, Sidai FM. Sidai FM ina. Naipa. Yes. Sasa. Poa sana. Kenika Kenya. Ukiniambia hebu mairiamari. Akwalelo lijo kimetu mairiamari. Namwambia my mama chwala kipya. Na fans call in. Asholen ka Kenya. Ashe. Sidai FM hello. Sidai FM ina. Yeu. Iko. Nijoki apokin. Asholen. Kadolta ajo kishomo yiok erishata nata ildakikani leora okuni. Kake ore etiu nejia tadamu ajo kiata olbarnoti likigira aret tenewueji yioloti enaa Duncan le Kakeny Punti. Obakitoi te sipitali Moi Referral Eldoret. Kiliki yie naake neton ake mikinauru kijoki yie emataretoto olosho le maa. Tina kiti niata, tina kiti nikitamayian Enkai taretie likae amu nakata sininye ebol Enkai imilangoni enyenak. Mataret lelo tiatua enyamali tena rishata tadamu ajo ore ina retoto ino saai naa ninye peepuoito kulie. Tadamu ajo kigira aret Duncan le Kakeny Punti naa kiretie tekuna ambai 7 9 6 3 1 4 3 0796317743. Taretie ina kiti naba naa enindim anoto ore loowoshito esimu tapasali matapal. Ematonyok aret pii kore atinyunye tenkae saa tenidimu olewuapari ilomon toondorropu naa kalotu aimaki lelo loiriutua amu ketii loiriutua ilng'oreta lenche loidim aitaituo. Mikinauru kiret lelo lang' loota nyamalitin napaasha tena rishata. Matonyok olosho lang'.
Samburu County. Kitabautua. Tabologi Sidai FM. Mundo moni naudo onaudo. Embuku orgalatia ematwele orkerere lenye liare. Nejunchere endare ruknoto lolan olekawele kai amotena intabaya ya ngiranapat Kristo. Walaini ningoni lang kiomonito ormarito lepunti eretoto tengara kiorbanoti lenye watamuya terisharanado olarin oramet. Ekejang karnenye dankan lekaken punti. Eraba kito hospitalini napasha neba kita narishata te hospitali emoi teaching enit farol te Eldoret. Eraba ye bilin kalsunit miet negira ponari ananka ken reto walashe lengtengai kiomoni ye pirete le marei tenkiri togini gira mayen kai eimu kunambari ormosori nabishana naudoile wini nabo nabishana ongwan wini 0796 317743 kimayen kai tenkarake eretotoino. Samburu County. Kitabautua. Tabologi Sidai FM. Mundo moni naudo onaudo. Sidai FM. Ewangan ngejuk. Megito serupa del don like banak. Yemegito si belamorongani. Anga Yesu marage na dujangaina. Wori lo donya sabura do ya ninye. Wengi saja ngita. Yeserupa del like banani. Wori lo donya sabura do ya wengi saja ngita. Wengi saja ngita. Yeserupa belaikanani ori loto nyosa wora do ye wengi saja wengita ya ganga yolo ibonyo jimusa Adibi gormala igara dogo yaye igiri gimbage wetu naitobira ora naibasha ora dogo yaye wengi saja wengita Yeserupa belaikanani ori loto nyosa wora dogo yaye wengi saja wengita Yeserupa belaikanani ori loto nyosa wora dogo yaye wengi saja wengita
Tiaka Joseph lalashara ndoronya banda agiye wagigi agi belegenya ngaye Sidai enana diwe na longe muri dara ore lesina sawre do ya nano ewe ngisaja ngira kala Yesu baba like nani oi na danya sawre do ya ewe ngisaja ngira kala ewe ngisaja ngira kala Yesu baba like nani oi na danya sawre do ya ewe ngisaja ngira kala ewe ngisaja ngira kala ore sere ya sawade ne balawi yara shela nyare do yangai yara sa yangai mangadi lenyana ore mangadi gumora do ya nije ewe ngisaja ngira kala Yesu baba like nani oi na danya sawre do ya ewe ngisaja ngira kala ewe ngisaja ngira kala Yesu baba like nani oi na danya sawre do ya ewe ngisaja ngira kala ewe ngisaja ngira kala Ayan na Sidai. Sidai FM, gilmingishima. Yeah. Ayaw. Ayan na Shegil. Sidai FM, gilmingishima. Yeah. Ayan na Shegil. Sidai FM, gilmingishima. Yeah. Ayaw. Ayaw. Ini ngota Sidai FM. Suguta marma. Eti ninje atua ewangan ngejuk netumito yok tondo moni salo 0.0. Sidai FM.
Banyo saida no yesifa banyo banyo maye kilenga na banyi baby namarasi galugo namarasi nyarisha si nini josi gamada yo ye yo gora jamu gedede Namajosi rukusho ya yeuna baitare ngata na matumogi ngata na yeumbaida ikiti jingangwe natala kinaigoje meye ya ultaswa na yule rato mbaida irobene nati mbaida nimi yo mbaida itiye nago irobene nati mbaida nimi yo mbaida Moral orgulho. Yala leyo. Singolyo jishwa ngaribi. Singolyo lemerende. Bona bote Sidai FM. Ejolomon lesa tomonobo enteibate Sidai FM jere. Ito jagir para kolesia na tolon tolole na rogbe sifere nchanna gira shara na sharabe turnal turot lon kariya kenye be du bore der shatola meyo lomon gulo o ibalie o lesa yato na obolo la rikogo chenge sholori kalem siedi na wadio lotiana nesiana rijono lesa yato nkiata na duat sidane ramata de maendeleo torobara ko le na wadio lotiana nesiana tina lubotolo sho Yule sayato ninjere kumok nango na gira imalo benyi na wade siana joga sabu kenya mali o ngwesio sero ne jona sabu orkepa taramata ro conservancy sina lubotolo show ne jona ge shane dwa para kwena baebe tumnala rikokle to dwa yamba na ebrata taramata ro para ko Orare etigilate sunta e bagas ten company e sugari e transmara sugar en kawari na tulusoya lo mongulo e balioloti lo commissiona ile transmara lontolo Muhammad Nur Asana ni tukujna la saklesia ile na ambuni e sugari be ngorisho lengara madarenya ora gitu jambani panguto na bara kulina muruai kili kwa serikali ya county ya Naroka bejinga ke shereto to Bona bote Sidai FM. Ibalie ora isuru Kenyatta njere ke ngorito lariko ni leo DM Raila Odinga rengesho lori kalora iste ngela rikito kunati duya lo mongulo otolimora isuru Kenyatta ironare manisho enye erais esagana re county nyuri Erijono rais kesho erikore Raila Odinga yatana olosho intrioni narato monoguni nati uchumi olosho Wara gitu ni jambani regiono rais kinyala naba erubara ilari gogle UDA inyalu uchumi olosho nisula gerubara nkire morito olosho emrindaigito olosho ne bore beye aboria Wara gitu ni jambani regiono rais kelo na kenyake angor lotiro rais ol Dr. William Samuel Arap Ruto tola in kumoko ubonute duko ya
tenibelekeny Ruto nkoitoi enyenak. Bona bote Sidai FM. Enoto iltung'anak oota esiana iribaa esuju olong'oling'oli sapuk oleng tolduka loonaikarra etarasakita iltung'anak oshi oogilunore endung'oto oonkulupuok oonaikarra nesapuku naa eoro naibale toorkomitiini tenebo olopisaani loonkulupuok oogira naa aishooyo mbala enkulupuoni. Ilomon kulo otisira olaiguanani loonaikarra yioloti enaa Ole Enkiyang'Et ejo kegira serkali aduaya emborron tena rishata ina murua ning'oru ewalata nabikoo toombaa naipirta nkulupuok oonaikarra. Ibali olaiguanani Ole Enkiyang'Et njere kepuoi naa ayie eroruata sheria lelo pookin oitera naa ina arruisho olarrabali. Bona bote Sidai FM. Ikenita nkasarani oomali enye irbiasharani lena nasa Narok inyala ng'ole oloirrag lenkare mali enye teng'ole toosaai enteipa. Iroomono ilo parakuo serkali e kaunti e Narok peing'oru naa nkoitoi naitalalayie irmutaroni lenkare peiboori naa batisho enkare tenkishui olorere. Ore ake etiu nejia mbaa nitanyamala sinche irbiasharani loonaikarra oasishore osokoni lorpusumoru torpolosie olosho le Kenya olosho le Tanzania etigilate esunta osagam yioloti enaa Enkiyanget. Eyieu naa lelo parakuo negolie kaunti enkitobirare ilo sagam lornkiyanget. Etejo lelo parakuo kisiligie naa det orgavanai le Narok Samuel Ole Letuno enkitobirare ilo sagam nemeeta naa enetaase ebaiki ena rishata. Bona bote Sidai FM. Tekulo omon orkulie kumok tang'amu ndorropu oolomon tenewosh naade saa 12 enteipa onkoroki oolomon tenewosh naade saa 1 enteipa saa 3 enkewarie te Sidai FM. Aji Benson Olewuapari ekeyie nkoroki oolomon. Nabo te Sidai FM. Yala leyo Singolia lo jishwa ngaribi Singolia le merende yoribo Awena dara nebo jo lebera Yego rara jo yengu Narabori ngalo lesi lebelai Rawa ni nganaga manori Ula sabara ngorio na lenjore Yomoria roro radio le muso Yamorodi shese ya yeremet Nala labana nyandebe Yamori yada orgele mewasha Yamori yada ngawanja Neruga mbonga mera ngorinda Rwamba lesa goyado Kaya rara le gairoro Amra mashoye nyolesere Lama nyara mi ngoloni Maber baye nyalonjela Porula warta no sobela Narok County Yokuno Rumora Lamanya dorkeri Ekwana jwele moginyo Nare wengi shwana bo Yamaranga shumbela nyo renjole Mayari nadamwe Ole madia dorobo ide bemura Yamarana jole bebu Wala robi ba maraga Nana bila legi le Sabor yo ye rela yo Brenda yele mura segade Na wara narande yamberia Igrar me yana seba Narar me Mangisha Ayele muraka manyago Mayar morale me Yarangu mo Yabiya wa idio manya Asariani kwa nido Lele Yabiya manya roke Yabiya manya roke Asariani me lupa Ganyaba Ewa la roipara Nana bila bilegive molenge Yamushi yebeye yoga Romani gale lamara Adarunge rashele umorayo Kushala menge nyalembo Romani gale lamara Adarunge rashele umorayo Ino siyangi yole anu Olegi lava lebe ojoja Nana bigile yan Bigile yan gori kama
Iran lewot. Urut sinor. Lewat ini lagi. Lewat dua kamera. Juga masuk link kita YouTube. Mau jual apa sih lagi? Oji Moses itu wasong biro. Ini siapa orang yang balai? Odi jaje no shine baba. Napanga ga bideles. Nebe ne mo lord ba nerbora. Awadi jaje no shine baba. Nyar da wi rebe sho. Nebe ne mo lord ba. Ola gale diga mo di jibade. Wela gigwali. Rogale diga go bunyade. Wela gigwali swate. Wenda jango do leliya. Na idigo yeke boni. Deni ge basholi ni wayo man. Babo diga ni mailo nganga. Yamara ba yasiolo ni limilo. Yamara la ga we man deba. Wenda jango do yake. I go yellow da why did it? The yellow da we get two did not more your love like you. The mother didn't be a line or rental lake. The one like a la like two did not more your love like you. And I got in the Naga. They don't never you go others. You don't go about let's look at I never work. Grala Maulan never. Now I smile to Libanga. When I am doing no lecture, I devote you and go. And I know what you want. I'm about my name to Maria. What I think you're not all less. What on your nation is out when you're so. Really never go now. I'm a mirror like you. I'm glad to let you know. What do you the what you're on? Down my bush. You what you're like a man. What in life? I like your I'm my royal, man, you go. I love your shady gold run. What is your shady gold run? Morale Mosiro. Morale Mosiro. Thank you, boy. Aja dong yang mau Istanbul. Ethiopia. Mas. Kalau di Singapura. Boleh tahu ai. Mama nanyu amanya nchurai aniningite Sidai FM amu ewangan ngeju. Mama nasibai naimwe mbuya nchurai aniningite Sidai FM amu ewangan ngeju. Hello Sidai FM nambara goido lendege aniningito shi Sidai FM ewangan ngeju. Nanguta Samson Dorangai aniningito Sidai FM. Ellen Kibinto lendege Sidai FM ewangan ngeju. Nolmi Steven Dorangai aniningito Sidai FM. Para ko olerum pastor onkai ani ningi de Sidai FM nangu to lol dalam doronkai ani ningi to Sidai FM kaji daman timudi lolo dukiya manyal mutar naral bayan kitok kula kuya awata ladin domleo kuni ore chaga nanu kachama ani ningo Sidai FM kata poki deligiyo matangasuni poko nai punta tu Samburu County nai cham ani ningo
Kajina ngarnai Frank alilungia na stene te wamba kama administrator na kashama ini Sidai FM ndomoni sala saa 0.0 Kajida musale kuya kui ngwana bata mpakasi acha molenga ini Sidai FM 99.0 Kajida kama milenga surai asha molenga ini anana Sidai FM 99.0 tana bata mpakasi Kanya na Sidai FM ya ayo yeleya kanya na shegil Sidai FM ya ayo na shegil Sidai FM ya ayo yeleya ayo yeleya ini ni ngota Sidai FM. Yeah. How's your gisima? How's your gisima? How's your gisima? Don't lie, the meeting I do, I'm another day. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. When I'm a yana, not a way, won't go by now to Lee. Oh, the Lee, Yana, Ruby, lesson. How's your gisima? Now lie, leave it tonight, oh, I'm another day. Now lie, leave it in another day. When I'm a baga, you're a do, Nagi, you do, you but it is that's how I listen. How's your gisima? Now lie, the meeting I do, I'm another day. Now lie, the meeting I do, I'm another day. Oh, my boy, that none of us are the night, I go. I get a night, I do, I saw my dog. How's your gisima? Now I leave it to another day. Now I leave it to my another day. Was it what I believe? Gwana, another moose, Nasiragi meseja Dawai ni menilo dwala ya manarela yo Dawai ni menilo do amanarela yo Wasigo danara bele kingwana kangi kwana nagiyo Anage belo rambo bang aha awashoge simu Nasiragi meseja Tawai ni medina do amanarela yo Oya danyange mane weti no sengi bwana Kemgo ni kujifanya Jembe roho ni ndakudana Kaya nyenye ngema Eweji ni sengi na kibwana pilo ngova Musana babe no sengi bwana no sibwala Nairobi Leno si joga Arabaja ngoja Eji ishomo dankopa yangasalo Nyama yole na ki Nairobi ko siwele Nairobi liki shomo aigwana tumwa yankopa Emena bo Irogi siako Mayolo dana Ke Nairobi no siengi gwana Ana musana bake binyanya kigwana Kage napola no yolo Oshogi si Menosa enke mailewe no siengi gwana Wala nanya na kwa nalalaga ngo binabana la jina leja. Mimi sitakuwa tena.
Maki mati. Ile mati. Eji le mati. Oshoke simu. Ainosaka nanu enkatini peeta ilo singolio. Naajoki ore apa ilo singolio dedication. Naa mara apa etejo ore apa inakata ajo sinanu vile aitereu me kagira anu arany iji amu kagira aishoru ilo singolio me studio. Kagira natii oltau. Narewaki ilo tung'ani. Nejaki nibung' osingolio nelelek iranyita. Nele. Itoning'o? Naa itu doi apa keranyaki ninye openy amu ketaa siyiok kigira aranyaki kulie. Kayiaa atii doomi. Olaitodiani. Eshomo? Ore daronta nji kibisita ake oltau ajo ta. Ikiwoshita. Kayiolo ajo ketii. Natadua miss call. Kajo naa lang'amaa netaa muteja. Mayiolo taa ajo kanyioo aidim atiaki. Mbaa aja pataasa. Naa tenakata iamua piiro nabo onanu ishu ilo nanu oyie ishu eselenkei ishu nanu ishu anduat tegelu duo nabo eshuko tedekenya. Nabo natii mikitoni ake ninye oyie. Ore ake paayie metaa taata ketejoki ji paatoo taa nto lino lomaasai aidurrita nanu earthquake. Alo nanu. Nyeji earthquake. Enoshi ambaba. Olokirikiri lenkop kalo nanu amu mikitoni payiok oyie. Atiaka ditonyorrai imbaa aja. Natejo nade kaidipa dei nidipe daa earthquake. Earthquake? Ara kitaas olainining'oni. Yes. Felistare. Pelo ake. Ajo sinanu piilo aitereu alo nanu oyie. Nedoyio alo mpaka nduat. Kaisho naa apa amu nainepu olakuya. Naeliki apa olakuya doomi. Nemekaany naa apa nanu amara apa ng'ae paitoki aany inkamulak olakuya. Kalo ake nalo kake olalai doomi. Ore eninko? Ore adamu kayiolo naa nanu eniatata. Itoning'o? Kayiolo? Nyoo kiata. Taasare. Nabo dii natii. Ilo lemokure etumi. Matoomoni iyie Enkai. Itoning'o? Matoomoni iyie Enkai amu keeta naaji ewueji neshomo naa kisapuk naaji enkare. Neeku matigira taduo iyie. Naaji ae orripo koon. Ore nabo naomon Enkai tanaa enenkomon nai oshi emusho naanyita Enkai mairoro. Enkai ai orripo anaa enerok enkong'u. Eleng'ae? Torripokoki domi anaa enarrip oltung'ani enerok enkong'u enye. Ore iyie amu kesipa isupat olairoriani ata ninye tenelotu piilo ake ishu elo ninye. Tenepuye atejo ntoyie ang' toopidol. Neeku iyieu niworr dii yiok? Sindio? Iworr naa dii yiok tenejo taata nejia? Iyieu dii olalai dii domi nemetii enea ata tenalo amu elelek eeta enkiguana nikintama. Naatodolua. Atejo dii mbaa aja Aatodolua. Aibayie enakiti siai naipuonu ake aibung'bung'are nadolta. Aibayie. Tene naa apa kimbung'a amu. Iyie? Iya. Atejo doi ntoyie ang'. Orkila duo loontoyie ang'. Saai naa dii kiloito aisho erishata amu tenaa enkakenya alo ata ninye tenaa enkatambo kintoki ashu naata time ata erishata naing'urakinye domi endaa naa emelok. Sawa, metii shida kake enchom entaas nena niasita apa kake ore tene mingiligili. Iye eshuk teneeme nanu orejo olainining'oni kitoorie takapokira. Toonkai pokirare olainining'o le Sidai FM terishata ng'ere polo nikijo naake Enkiyanget Narropil. Ore tenkaraki erishata kiata irkilikwai letipat likiyieu nikintayiolo iyie nabo o nabo kake aata orkilikwai letipat oing'ua enkitesheni tenewueji naipa iminta nkishu ormaasai mutee kenyua naa kaomon ake tapasali tinitadoorie teneewuo enkang' ino enkiteng' ormaasai ashu nkishu ang' enkaji nkunang' oshi nkishu pookin neeku tapasali teneewuo mboo nchere ikilikwanu Kenyatta meradio alaparasat Kenyatta irmaasani ndio Kenyatta ololchike nkishu apa naimina ntarikini 90 ele apa liare enkae olong' ake imina nena kishu telaari loo-nkalusuni are otikitam aare temurua naji enemurua tende teshumata
ibarikon nkishu uni netii olashe bungai nemepono nememishira. Ketii nabo namishira enkang ole kaliku netii enkashe napono enkang ole saaya ore ai nemepono nememishira. Kiomonu oltung'ani pookin otodua tapasali. Pore pitodua kuna kishu nkasho ibarikon nkasho uni olainining'oni olashe mugie oibor engidong'oi nemepono ilo lememishira. Ore enkashe nabo naa kemishira enkang ole kaliku netii enkashe nemepono napono enkang ole saaya netii enkashe sii nememishira nemepono. Tapasali tentodua kuna kishu naara ong'uan tayiolo ajo ne Kenyatta ololchike. Tooshoki ninye tekuna ampati tentodua irmaasai le murua. Murua tine wueji ajo sinanu piilo aitereu nedoidio mpaka nebaiki ajo sinanu piilo aitereu orkeri tenetalang'a sii nkishu alang'aki endabata nikijo naake ajo sinanu piilo aitereu lolo payo tidie teshumata emboo nena kishu amu nololchike Kenyatta. Tooshoki tormosori naapishana are naudo ile naudo naudo naapishana are nabo 0729 69 97 21. Olainining'oni kaisilig ajo tinitoning'o naake ina shosho aitodua tooshoki olopeny tene nambari ormosori naapishana are naudo ile naudo naudo naapishana are nabo 0729 69 97 21. Tonjo olainining'oni lekae kilikua letipat tiningirishani Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Alright, choncho kabisa ewang'an ng'ejuk na iwatu olosho lang lema. Kwani duogi olairemoni lorpaek. Ore kilikua lededeteye anchere kiyaki nkampuni naji Enkiyanget Suppliers Limited. Ewala na biko enyamali pookin enyaru olainining'oni natubulua wenetu tolchamba lino lorpaek. Anjere irpaek ake oshi eleshani arashua ore eleshani uji ole Mantirra mkeji Mantirra 537.5 SE ningwe nkampuni ya Enkiyanget Suppliers Limited na oloiboyo enyaru nyarsiana tubulua torpaek olainining'oni. Iboyo katoko longojiro mpukuno pookin. Kesolta pookin eleshani na rosho etubulua si enyaru na natubulua amunde marosho ate tubulu pipi eru maipoi olainining'oni na ore ninko njake noshikate tubulua enyaru aku kiara mbene karashu mpaka uni toosho na roshire buke nkop olainining'oni mingila dol enyamali pookin enyaru na nebik tiatua ajo sinana pilala itereu enkop etu bulu enyaru arashu etua nana tubulua tiatua lapaitin ora ong'uan ompaka ile. Olainining'oni ore litai tikitam enkare toosho milimitani naara yipuni. Anchere ore litai naara tikitam enkare ninye ipik litai naara arashu milimitani naara yipuni. Etumi sii tenusu elita 500 milliliters. Elita nabo litai imiet ompaka doi ninye litai naara tikitam. Nena kiririkinot etumieki eleshani jo le Mantirra. Olainining'oni ketung'oita agrofert pookin kitaaniki. Na tiniyi niyiolo nkumok tooshoki beno lekweka tormosori naapishana nabo isiet ormosori ile are imiet ong'uan 0711 806 254. Arashu shoki Frank tormosori naapishana ormosori ong'uan ile imiet ormosori nabo ile uni. Anchere 0704 650 163. Ore leshani na kesulta pookin narpaek ake tapasali oshi milapik emkunanati metele kuna lelo otorikikwa amu kepik sii orkikwa. Olainining'oni le Sidai FM kake ore kulie daiki pookin na mewosh etii naaji emposho aitushulaki irpaek ashu ai daake amu keishu naa nedaiki na kai daa kake meeta eniko irpaek kesulta pookin iboya nyaru tolchamba lino. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Olairemoni lorpaek
mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto. Kiyaka enkampuni e Farmfix Africa Company Limited ewalata nabikoo tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurt loompukunot pookin oenyamal olairemoni lorpaek. Ishaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenedol enyamali orkurto. Ishaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5. Etumoyu sii ele shani oji Amigad tekuna kirikinot 10 grams, 20 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams, 500 grams, or 1000 grams. Naitum te agrofet pokin nekraniki. Teni yini yolongu naipita ele shani toshoki wala saya. Tolmosori nawisana are isiet ongwan, imiet ongwan. Arashua marangishu tolmosori nawishana na boisit na odo ongwanele. Ormosori nabo wori Amigad na wala na biko enyamali pokin orkurt tolairemoni lorpai. Jina langu ni Mheshimiwa Nixalat na nawahakikishia niko ndani ya Sidai FM. Sidai FM 103.5 Ewangangeju. Alright, kasi baru la jangan ngaji na iwa dulu sulang lemah. Niti atuan tani kabisa. Tani. Naipa. Pada angkara kiri syara. Ni mendo kira dairu tamu kiboita nara royi. Na ni na kaya rara dum kutu Enkiyang'Et. Kaya syari tang kutuolongi. Kijari ranya. Kutuolongi. Ni aku kana pina tara tong kutuolongi. Lamasa maye weni rami na bote. Amu ida mara nagol. Ari ka dinaji. Magira yina itu kia dol ntai mbani asara ni pogirani. Pila ke shulu Dominic. Ananan. Domia ko leshi. Ne akumbaye. Kage ngoja miki anyalelo eton kake kaita yula kajo kineja. Kage wala nini ngodi la Sidai FM. Kira niki mak iyo la jeshita. Neron siasha ile jogi nyore nchana tiwala pale kunina hesabu. Angirena nikiata. Yes. Iyo lo ngole mafuriko. Narase dene. Tankare naro. Todua ngole? Ya todua. Todua ngola je etingari na kena na ine rosho. Yegi ngeno iti ngola kadene. By the way. Iti ngola kadene we. Kati pi. Nikizo ni ngola nini? Kai ngole ngeno rie. Iye de kene yangare de wini ngeno rie. Dadala nero. Imagine are jalo du. Nigira kinake. Iye dai to ni ngudi. Nila lo rie de ngibena ni orie yo njoge bali. Ore doi. Ayewo. Na shunguru nembirisa simu. Ati ngole kiboita ngole wala kanchel. Waldongani jua lama. Ne oshunguru nembirisa simu. Nejo. Agara irashe na tudungo yankare. Nore naji kiata bienki gwana nikana saa pelotu maapi wine tieni. Yakati ya naji kweta mataasi siya inatieni pilotu. Oda nala irashe atadu kajo kia Lagu nade niki mwa betu lodo alikila niki ngola nagira endele. Nekira sini nyaje melangu tajo. Idoningo. Lagu gira Neke keja kajo ajo kia chama dizala mengare nejo. Tula madisi ya gare mnudi ajo kashalile. Idoningo. Mpaka nemudu kijitake nejo. Ni maniki kita lange sana bununu esiai. Erasha deni nye. Ninyo ole manadwa ni yolo lajo manati ga itipeka. Na ure na ngole na shani tunya yola jara to le mandiori yung tidi. Gide digidior ko so ne gwe. Kalo rage ke bugador ko so. Amu ore ni nyelo rebe ne borge to kodati. Leo gide igide digidior ko so yampolos. Ne ko gimbo nga wala kan jolle na yoro ne bugara. Iri kaso fede de. Kage. Wore tankara kina. Kengira rara ai niken tengen masa. Esi ayenkire more naji nesukuma. Sukuma wiki. Sukuma. No shini kijo yo sukuma. Mbenek na anyori. Yo sina nabila la itiri. Yo la jonyo. Kenyo ro shin masa ado kule. Ne mere rara dem gumoi to weti ne abasha. Kule amo. Ewu ngolola mbiu. Ne ngishu. Wele na arele kunya sai. Na age sasi ne ngolo kuna.
ability naitaunye kule. Olapa liaja? Oliokuni musho ashu oliong'uan. Ninye etii enchan nagiru niyiolo ajo ore sinye enkiteng ore pee nemitoki aata kule. Era taa ninye enkitok. Amu nkituak ake naayiolo ina siai. Ekule. Itoniko? Ninche oshiake naajo ekijo ake woi enkiteng ajo metopiro. Nejo ata dii keisho sinye iyiok enasha. Aaku kilepie ake nkishu kule. Sawa tu. Nemetii shida ine. Kake kii taata nikinteng'ena. Pemikintoki aapuo olduka kila siku. Kipuoito olduka tenkata nimikiata enchan. Nikintoki aapuo tenkata naa teniun embeneyio tiaulo ino nebulu. Ninya endaa. Nimirr amu keeku iropiyiani. Ajo sinanu piilo aitereu. Neeku nye taata kiyie nikinteng'en siiyie taata irmaasai. Kake ore eton itu kinteng'en irmaasai. Ajo sinanu naa kake njoo siiyie matang'amai isimui nara uni ong'uan. Isimui nara aja? Uni ong'uan. Toliki yiok ajo sinanu naa tiaki amaa. Kai oshi inko yie tenirem? Keetai sukuma tofauti. Keetai sukuma nainyang'uni mbegu lanterera. Neuni. Neetai sukuma naa enchata. Igilu niun naa kebulu. Naa kibung ina enkop ata etii engwerrai nayiaa. Ena nilo agilu. Ena nagiluni neuni. Ore piun meishunye. Ata epuo olameyu loolapaitin ile. Meishunye. Neeku kama naaji irmaasai lang. Kekiata kuna sukuma toonkang'itie eneton kipuoito ildukai. Kekiata ina ability nikiunie paa yiok nemeunito. Ekiata. Amaa dii amu miput mia. Ina peku tenilo ainyang'u ashu tenilo ninye ainyang'u nena naatubulutua nikimirakini 5. Anaa dile enkaji encheru eti amu ama nikigilaki uni nintaunye mbegu. Nilo aun. Neeku ore ake peebulu nintai niun. Naa ore intauto aun ninyit ake amu etori mbenek tiabori. Yes. Negira ailepu kulo ng'osil aikaja? Aapuku. Ometaa nimput aji. Nimput emukunta? Itoning'o? Neeku ninye taata akeyie siiyie nikiyiolou nikinteng'en irmaasai lang. Amaa dii amu eesita. Ore kijito matun irkeek, matun maing'urai tenaa ekipik enkare mahali aatur olturoto nipik oltanki. Enaare peemitoki enaare alo pesho. Maing'urai siinye tenaa ekiun naa ninye kiunisho anaa kiun irpaek kiun empoosho. Amu etonyorraitie taa irmaasai. Keetai irmaasai ootuuno irkeek. Ore abaiki ene netonyorraitie. Kake mee irkeek ake kijito. Ata endaa enkoshoke. Keuni doi. Niyiolo sukuma ajo nkolong'i 4 eya peepuku tenkop. Ore piun ilanterera metaa intadoiki enkop inchi. Ninget enkolong' inoolong edukuya niun. Nipik eniare, eneuni. Ore eniong'uan neeta mbenek are tenkop tayari. Kiyiolou nena baa terishata nemiado. Olainining'oni kake kitum orkilikwai dorrop ing'ua enkitesheni nchere erishata ng'etii pookin Enkiyanget Narropil kiyieu nikinteng'ena mbaa naipirta sukuma enkiremore taata esukuma. Kipwonu ang'amaa esimu ino terishata nemiado toliki yiok olainining'oni milamari. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Orkilikwai lolairemoni lorpaek. Ndio. Oloing'ua enkampuni e Farmfix Africa Company Limited. Nchere oyie itamaita orkurto laa etaa orkurto likintamaita elukunya oleng. Nisulaki tenchoto eunore orpaek. Orkurto. Olchani sidai te pooki oji amigad. Orneshu mpukunot pooki orkurto. Nikintanyamalita anaa olairemoni lorpaek. Ore ele shani le amigad naa irpaek ake eoshi. Ore litai nara 20 enkare nishaa nipik ingramuni nara 5 ele shani. Ishaa niwosh ele shani olchamba lino lorpaek katuni anaa piinteru aun ometabaiki enkata niloito akes irpaek linonok.
tenkiremore orpaek nimintoki akata atum asara tenkaraki orkurto loitamaita nkaitubulu inonok aa irpaek. Itum ele shani oji amigat tekuna kiritikinot ingramuni naara 10 toompampi are ometabaiki ingramuni naara 1,000. Ore peeku itoosho ele shani oji amigat irpaek linono nimikes ake arashu intayu tolchamba lelo paek eton eng'or inkolong'i 7 naa piiwosh ilo shani. Etumi ele shani toowuejitin pookin neemirieki irkeek lolchambai teine nikitaaniki ore tele duka lenkare Narok naa ketumi te Pamoja Agrovet, Olchekut Agrovet, Nosim Agrovet, Hitech Agrovet, Solai Agrovet, Osiana Agrovet. Ore tolduka lololung'a netumi te Paxson Agrovet, Solai Agrovet. Ore toontulele netumi te Sunrise Agrovet, Zebra Agrovet, Mosiro Agrovet, Samkim Agrovet. Ore nairragie enkare netumieki Siana Agrovet, Farmgrow Agrovet, Chania Agrovet, Moskim Agrovet. Ore tolduka lemulot olelo maasai pookin otaaniki olduka lemulot naa ketumi te Imara Agrovet. Ore teidialo e Kilgoris netumi te Josemo Agrovet, Farmlink Agrovet o Green Grow Agrovet. Teniyieu niyiolou nkumok naipirta ele shani le amigat tooshoki ole Saaya tekuna ambai 07 2 9 4 5 ashu iwoshoki Marangishu tekuna ambai 07 1 5 9 4 4 6 0718 944601. Nitum inkumok naipirta ele shani loji ole amigat oing'ua Farmfix Africa Company Limited. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Yeah. How's your easy man? How's your easy? How's your easy? I said I messed up. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. When I'm a yana, not a bay, walk up by not to live. Oh, the live, ding a yana, ruby lesson. How's your easy? I said I messed up. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. Don't lie, leave me till I'm another day. When I'm a baga, you're a Joe, Nagio, you know. I really did, as I lazy. How's your easy? I said I messed up. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. Don't lie, the meeting I do, I'm another day. Oh, my boy, that none of us are the night go. I dig a night, I saw my tongue. How's your easy? I said I messed up. Don't lie, leave me till the girl I am not a day. Don't lie, leave me till the girl, not a day. Itonya rapi ete singolio. Kenyo di amana dua kata ke biji ngele singolio ke bira. Amadala kwa bayena. Jaba. Jibato. Ewoya gaya. Adejo tudajo neja kadejo kamela kwa baye menyengera kanyo nadi ntokadajo. Maide jineje. Oh, walapa dulu, walapa. Alopa iba. Saya kumpenya. Elede ile meti sai. Oyo ya kaya.
Iyiolo airorie. Kake ore iyie nejia. Ama diamu iyiolo ajo kaa olong duo taata? WCW. CW. Women's Crush? Wednesday. Sawa. Kiyie nikiyiolou olainining'oni. Ajo nyoo oshi nena naishaa. Ajo sinanu naa piilo aitereu. Niata piitumoki atuuno sukuma wiki. Kai eikunaki eunoto? Nyoo doi ninye keretisho doi oshi ninye sukuma wiki. Ore eton eitu kintayiolo yie arashu eton eitu kiutaro teng'eno ajo sinanu naake kipik iyie darasa. Matang'amu siyie irmaasai ora ong'uan ashu okuni tolaini lesimu. Pekitumoki aiteng'ena irmaasai piimbung' duo enkalamu. Naa ore taa piimidolu. Yes. Petaa midolu taa ena muunoto. Totona naa amu keetae iltung'anak loikaja. Oyiolo likiutaa. Ore iyie naa uwa ina ng'eno. Sidai FM hello. Sidai FM ina. Eu. Poa sana. Oh. Poa. Kwa nani? Pauline. Yeah. Sasa vile mimi nafanyanga kaata mboga ya sukuma kaata noshonge naata kuna yieyio naapuo ainyang'u tolduka. Ndio. Naata apa yiolo naa amu oltung'ani apa orkesi aipoto napikaki nursery. Naipot taa apa ajoki iputa atua enikunakini nursery. Yes. Eewuo ake aitayu enkiti rectangle hivi. Sasa sasa alafu nepik orkereri hivi. Aitumia encheta. Sasa baada hapo najoki awe mbegu. Nikipik sasa kuna mbegu aitisiliwa vile unapanda lakini hivi na hii ya ngumu hivi. Okay, nikintaingiza karibu wiki 6 hapo 8. Nikiulogi dua tomba hizi kuna hizi tatu alafu moja na moja pale mbele. Nikintoka ngulie yewa mbore kunake na kiata lana ware. Nikimbung sasa kuna nikintologu ngulie yeka itologi hizi tatu. Hapo kuna hii miti ingine apenda hizi mbele nikintologu dua hizi kunake. Baada hapo nikiweza yolkujita. Niko naiteleki sasa nena keki. Next time again kama yes. Na bora jira sana sasa ndio sabona maji dogi na kinyunyuza hapo ndani. Nerum na reto ndeme yangare. Sasa baada ya siku 5 ajala ikoji etukuku tokoje. Yeah. Okay, nikinjonaje karibu wiki moja hivi 1.5. Niuza mekulu za kope. Ng'orura amu tulisha kulikuwa na shamba ready. Sasa najoki na mabibia kuna boga sasa watoa. Ningauna mboga na nikiwa sasa tulikuwa tunachimba shimo. Na hiki joba nafasi amore na bebulu na yetu mnambe ndele. Sasa 1 meter away. Sasa ni jadwa na ndio advisor lakini sio yani engeju na bo engeju ni hivyo tulikuwa napanda hivyo. Sasa baada hapo na ngwaza hapo sababu nianza na haitaki maji. Nikimaliza hapo sasa imekuwa naguka na kuroja mara na kulega ni kudura jirabu lagi. Na kurudina jadi kuna dawa ya kupiga. Na jadi semuanya jano disumu. Oleh kali di diagonal. Iya. Iwo na kurkula santo neki kutna jogo na boga. Mboga ikatoka smart sana na bado na sijauza. Pauline, kewarishata na babi nteru aitumia nena puka. Yeah. Kama nani uni mboga? Yawarishata na ba. Epapo?
Yani duo pindero Pindero taata saa aitumia. anya niyier. Aitumia mboga nanu. Yani duo nana yani nituuno. naaji nena nituuno kewa erishata naba naa apa ninteru aun mpaka saai. Sahi ni wiki tatu inaelekea tunatuna akiyia wapu. Naa wiki uni. Naona kakutito neeku ore naa samu atukuta eiterutua atapa aya sokoni. Hivi. Alafu ore paolong ake nalo ainyang'u nainepu mboga naamiri toonkeek. Nalotu atii naa aunoko olchamba meeta nena esiai nepiki nena nasari naajoki naa ketukutu apik engumoto niunoki. Neeku ore paolong nalo aitayu kuna polea oonkineji. Nalo apik duo akeyie nasita aitaman akeyie engumoto kuna sukuma amu ore ake natuunie metaaniki boo. Neeku sahi imefika ore piilo inaanza kupata poa. Neeku nejia naadusha mekuna esiai osukuma. Ashe oleng Pauline. Pauline Kipusi. Jali areleja pailo. Kaapa ntaigirara alejare. Na ilejari duake yore duake wajas. Areleja. Mulejeki. Areleja. Esimu kitelejeki emeneja. Keningito nyola ningoni tene. Idolale. Wala ningo ya radies Pauline anaba. Itadida. Lo maasai pa kaidai ko ba nana naipatia kama ngiro yoko yamu kama nyolo ngani olejire esimu olosho lai. Kadia kinde badi do ilo. Kinde badi kake kagira daliki amu keton ake kiriko kini. Ngolo nyagira yeke nake. Kiriko kini dakai. Njelo do minde bidol. Tisemuna di yola ini wala nini ngoni. Yes. Taona. Sidai FM lo. Sidai FM na. Endago? Papi. Naipamei. Iko. Sidai Narok tijinga orkiu tafadhali ameshomo yoke erishata. Ndio. Ore baadhi duoshi. Enikunakini naa oshi peuni mpuka. Naa eng'asi naa oshi naa apuo ayau empeku naa tesokoni. Ore naa peepuo ayau empeku esukuma tesokoni. Ayia. Nilotu taata akeyie niun. Nisuaki taata akeyie enkiti wueji najo sidai oleng. Enkiti wueji najo metii olchafu. Ore taa iyie peisuaki naa kuna puka. Aisuaki duo ewueji nikuni naja. Ewueji akeyie najo sidai akeyie metii olchafu akeyie. Alo shafu taa egira ajo. Atejo? Ewueji akeyie najo sidai oleng. Najo nang'as akeyie aaku nang'as aipalilia kidogo. Naa piilo ayiolou. Nitumoki naa aisuaki naa kuna puka. Ning'as apik enkiti toki nikijo apa yiok nasari. Ore ake piipik nasari. Kitumito yie. Hello. Kitumito yie. Ayia. Ajo network enye torono. Keetai ninye ewueji nepiki enkiti wueji sidai. Nintoki apik nasari. Amara nao. Bado shomo yoke erishata. Sasa. Ore abaiki ena rishata amu ore naa ng'esa kadolta ajo etii esaa ene Benson Oluwapari. Kake kekiata orkilikuai likigira asujaa nai. Atiaka ore naaji tesaa edukuya naisho olainining'oni task anaa aisho esiai nai naifaa nikias. Kiata enkerai nikiretito. Lekakeny Duncan. Loleponti. Kiretito ele barnoti otii sipitali. Nekindipa atang'amu akeyie etii iltung'anak oitautuo irng'oreta lenche ketii loogira ai-reverse ketii loowoshito esimu. Kanyoo duo taata itiaka ninye naaji itiakaki iyiok? Nkalusuni aja naaji duo taata itiaka peekintai? Eitu naa aliki kake ore nai target ai atiakaki tapasali. Nayieu nai nanu naa nkeek isiet amu ore ng'ole nikiata 5. Ore taata nitabaitie ng'ole? Etonyua ake ninye. Eitu kintabaya. Mikintoki nena keek 5 ake taata. Nena keek 5 ake. Kena rishata Enkiyanget Narropil. Ore
joduo jeme jutadi jeme korona nare na Netii oltung'ani lagira aichataki tilaini hai mee enayie simu nemena paato adolta message najo paato hai naiba hai tapasali tiniata enkitoki nikitamanyi ore paa eretoto naa eretoto kiata iltung'anak oiroutua anaa etu agoro kake ore piidol orkiliku oigero ilo tung'ani ore ena simu naa enaretieki oltung'ani nejia ake etiu nena ambari tapasali neme taadei pato mee duo kagoro ashu keeta keyau oltung'ani endala ewueji netii emion naa torrono mikiyieu torrono yes keetai iltung'anak oowoshito esimu naa tapasali mitoki awosh ina simu na ntaineki pes kitang'amutua ashe tenkaraki eretoto ino thank you very much katadua oltung'ani sininye ojo Saitoti Mebarni ashe oleng katadua oltung'ani ojo Robert Tito ashe oleng kitadua oltung'ani ojo Emmanuel Botony ashe atadua oltung'ani ojo Susan Chiapon ashe Susan atadua oltung'ani ojo Amos Kirui ashe oleng Amos Kirui God bless you atadua oltung'ani ojo Emmanuel mishoru oltung'ani owoshito esimu Emmanuel Ngirongo Emmanuel Ngirongo God bless you ashe oleng lelo irkiliku lanoto saai abaiki tena rishata neeku amaa duo naaji doolta mpaka naa ore abaiki kiata esile onkeek 4 o500 mintoki tung'ai sii pato ayya aisho nkeniki kan kaiken olainining'oni le Sidai FM kaiken naa iduake kan ore tenkaraki erishata eton ake naaji agira iyiolo ajo atiaka naaji eeta nkishu naimina naa tapasali eeta Kenyatta ololchiki nkishu naarung'wa naimina apa ntarikini 19 olapa liare telaari loo 2022 temurua nikijo enemurua ibarikon nkishu naarauni netii olashe bung'ae mugie oibor kidong'oi nemepono nememishira ilo ashe kake ketii enkashe nabo namishira enkang' ole kaleku netii enkashe napono enkang' ole saaya neetai enkashe nememishira nemepono pii naibarikon kuna asho pokira uni naa mugie ele ashe nibor orkidong'oi tapasali tinitodua tooshoki Kenyatta ololchiki tormosori 7 are 9 ile 9 9 7 are 1 0729 699 722 721 0729 699 721 choncho kishukunye erishata nimiado keng'asa aisho ninye Benson Oliwa pari erishata meaki yiok ndoropu olomon esarmanari nteipa kiponu aiteng'ena kiponu ajing class darasa ng'oru embuku enkalamu niaku serious yes tiaki nkera ntireng'ata metii duake nkera saai etii sukuul duo naa bisiesta homework saa 12 keetai homework nesheita olainining'oni milamari Sidai FM ewang'an ng'ejuk Sidai FM
ari naibuyangai omauresho yaigara ari naibuyangai aladenya bonur mamadi ari naibuyangai omauresho yaigara ari naibuyangai olari boni lenganga ari naibuyangai omauresho yaigara ari naibuyangai enjolie narangare jolie ari naibuyangai omauresho yaigara ari naibuyangai Alenyakai suleki ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Alenjolare loyoki ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Kai neme alonari naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Kai neme belaganya ari naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Awomoniria marieki ari naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Yamarieki orushugunye ari naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Yangaya mulotila di naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Ayamesa ko bedineko ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Abanga yadaneli ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Oyagala warejoye ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Yagosiligorana ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Yagana naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai Alejo kalodoya ani naibuyangai omauresho yaigara ani naibuyangai O ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai Papa ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai ani naibuyangai Papa ani naibuyangai ani naibuyangai Logo nyani jonda muno iya hayo yeleya iya hayo yeleya anyana rashan dai sinai fama yeni ninyo sila anyana rashan dai sinai fama yeni ninyo sila anyana rashegil sinai fama yeni ninyo sila ini ni ngota Sidai FM ayo ayo yeleyo Abunan barangnya lah sampai di kerdukuran hanya rona dari dong. Di lo dua lo pula nak lagu kumana lo ini. Jadi lah nama yang kalau hari lantai kan, ini menolan dan kayu berengkai, ini kalau balang kajar kan dek, jadi juga merayap besar lawannya je. Alayo, alayo. Oh, yang nanti mah, nanti gue lesendri. Apa dia yang kisahnya? Lana isoyannya ye. Pada kira orang yang bari, aku dia lain lagi bro. Angah sangguran nyari bisa. Dia lalang ngaruin. Aduh orang ngomong merah. Coba naik bersoiro. Ni uya waria aduh. Bona bote Sidai FM. Jolomon lesa tomonare enteiba te Sidai FM chere. Etotaki MCA lemruwa yoloti ana naigara yoloti nani nyana ole mageli munia joka gera aitanyamali para kolina mruwa tomba na epretangulupoka.
Ejo na irkomitini lina murua yioloti enaa ole Musanga tenebo na aitoki orkulie komitini lina murua njere kelelek na ilo MCA oterewua iltung'anak oitanyamala irparakuo tombaa naipirta nkulupuok ina murua yioloti enaa naikarra itanyamala irparakuo lina murua nepiki iltung'anak oong'uan irbaa. Bona bote Sidai FM. Itukuja kelele murua Marti Londore Transmara be epala na enkinosata ormire elimuni ajo kitanyamal ormire ndamunot enye inkiko neno orpayian yioloti enaa Ole Koko ashu Ole Kokomna eomon elelero be epala na enaisho orkeek oitemerisho peetumi na elelero naibung' olosho tentaisere. Bona bote Sidai FM. Sapuk inkoirisho torparakuo lemurua loosokon toloosaen le Narok tenkaraki naa ompostini ositima naagira naa asulari nisulaki tenkaraki enchan sapuk toolubot naapaasha ina murua. Eyiolo lelo parakuo nejing'aki enkampuni e Kenya Power ina nyamali ejo naa ketii enkishui enye batisho tenebo noonkishu enye tenkaraki nena postini enkima ositima naaporito naa nkulupuok. Eyiolo lelo tung'anak nenyamaliki naa ina baye tesiokinoto larikok lenye. Bona bote Sidai FM. Ibalio Rais Uhuru Kenyatta njere king'orito naa olarikoni le ODM Raila Odinga tenkesho olorika lorais engelare kitok natii dukuya. Lomon kulo otolimuo Rais Uhuru Kenyatta egira airo temanyisho enye kiti esagana te kaunti e Nyeri. Ejo Rais keisho naa erikore Raila Odinga eeta naa olosho ntrilioni nara 13 natii uchumi ele osho. Ore ake etiu nejia mbaare ejo naa Rais kinyala naa apa erubata ilarikok ashu erubata olarikok le UDA erubata enkiremore toolomon emiri naa ndaiki tooloshon le boo te bei eabori. Ore ake etiu nejia mbaare ejo naa Rais kelo Kenya ake ang'or oloti lorais Oldakitari William Samoei Arap Ruto toolarin kumok ooponu tedukuya naa kibelekeny Ruto nkoitoi enyenak. Etuuta naa Rais Uhuru Kenyatta ilarikok loonkanisani ejo ketang'amutua tenchipai impisai eropare naishoo oloti lorais Oldakitari William Ruto iropiyiani apa naishaa nitobirieki silanken le Kimwarer tenebo Aror te kaunti yioloti enaa Elgeyo Marakwet. Bona bote Sidai FM. Itukuja irparakuo lesiana toloontoluo le Narok peeasishore enchan nasheita tena rishata peetur naa ilturot loonkariak peedupore naa terishata olameyu. Lomon kulo oibalio le Sayiaton obo loolarikok otii enkesho olorika le MCA te waad esiana. Etejo le Sayiaton keeta naa nduat sidan eramatare maendeleo toorparakuo lina murua yioloti enaa Siana. Bona bote Sidai FM. Etalaki iltung'anak oora are etigilate sunta e Bagas tenkampuni esukari e Transmara Sugar enkewarie natulusoyie. Lomon kulo oibalunye DCC Mohamed Nur Hassan itukuj naa ilaasak lesiai lina ampuni esukari peing'orishore enkisiayiare enye. Bona bote Sidai FM. Ore tiai wueji nejo lomon njere ajo enoto iltung'anak oar esiana irbaa esuja olong'oling'oli sapuk oleng tolduka loo Naikarra. Etarasakita iltung'anak oshi oogilunore naa endung'oto enkulupuoni ina murua oo Naikarra eorro naa imbaa naipirta eoroto enkulupuoni oo Naikarra tina luboto olosho. Ore ake etiu nejia mbaa nipang'utua irkomitiini lina murua egira autaa MCA Ole Makoti ina murua ejo kelelek aa ninye logira areu iltung'anak piitanyamal irkomitiini lendung'oto enkop ina murua yioloti enaa Naikarra. Bona bote Sidai FM. Ikenita nkasarani oomali enye irbiasharani lenaanasa Narok einyala naa oloirrag lenkare mali enye teng'ole toosaai enteipa. Etoomono lelo parakuo serkali e kaunti Narok peing'or inkoitoi naitalalaya noormutaroni lenkare peiboori naa batisho enkare toorparakuo lele duka le Narok omurua naataaniki enkare Narok. Ilomon naa kulo oibalunye irbiasharani lenaang' Narok elimu ajo kegira aimaa naa engoloto sapuk tenkaraki oloirrag lenkare tena rishata. Bona bote Sidai FM. Ashe tenkaraki nitashama ninyorru nigelu niduta ninko tenkitesheni ino Sidai FM narikito olosho le maa. Adolta naa iltung'anak oogira asujaa ndorropu oolomon tena rishata ololtuak onche egira ang'amu ndorropu oolomon le Main Willy etii Kilgoris Massive ng'anayio Isaac Karuna etii emurua yioloti enaa Ole Momboshi area. Moses Kimanyi neng'amu toronkai le kule Shadi Kidenge tolontekea. Alex Bulat emurua Orpusare tenebo Ole Oyianoi Man Jose te Kajiado Town. Peterson Ole Naitiba eng'amu toloiboti le Kiminteta. Ole Marango Gideon etii emurua yioloti enaa Kirindona. Darius Daudi Munke egira ang'amu te Tororeta. Kitiapi Enoch Letaya eng'amu ndorropu oolomon te Sangatata. Alfred Saningo Maitai eng'amu temurua yioloti enaa Transmara Martia. Egira Meisi Stephen Lebunge eng'amu ndorropu oolomon temurua yioloti enaa Aldoli Shomna. Ekintoki aara tenewueji Konchela Oloshipai etii emurua yioloti enaa ene kilomita
Dixon Santore, Vivian Lesser Dolo Shaban JS Legoibanga Mungo Ndorobo Monte Loita, Macy Stephen Lebunget Nibo Brian nga yo Mute Kajiado, Gerole Marango Gideon Tenebo Tungan Yolo Tenejana Obadia Kiseriano Loltua, Karanja Nabala Temuru Choroya, Shadra Ginenga Mutoloya, Mobere Junior Temoita, Samuel Carrier Temuru Yolotiana Laila, Gera Abraham Lincoln, Temurua, Jadi Tamati Banad Leteba, Etima Surura Koriete Junior Banad Nanyuki Tenebo Ole Saitoti Kaleba, Simon Katambo Kalamoyo Tenebo El Gibson, Etimuru Gigoris Solution to Muturo Safi Alex Lebo Korieta Junior, Tenebo Dixon Santoreo Tungan Yolotiana Bana Tubunyamna, Pira Solol Naitiba, Tenebo Shadra Kineo Tungan Yolotiana, Egedinye Ole Cardale, Emmanuel Etimuru Yolotiana El Chartuyani Junction, Honorable David Olentetia Tenebo Tungan Yolotiana, Egedi Chris King, Tenebo Edwin Sankale, Justin Marimpei, Maitayo, Lenapoeki Denge Shadraga, Adarius Daudi Mungete, Nebo, David Olentetia. Oltung'ana ogeranga mundu robi olo Mantirra kile mtandao www.sidai.fm.co.ke mugasiba aja wangan mo ngeju. Rogi olo Mantirra no isana bo aji Benson oli babari. Nabo to Sidai FM.
usolai dirishana mongaya lawango yangai ni lero bidayengo isiria wani no mariyo salama na baba beimo usolai dirishana mongaya lawango yangai ni lero bidayengo isiria wani no mariyo salama na baba beimo. Buku romance ematu dukuya wakerari letomonoi amo imakoronano lelomon supati amoninche engolo nenkai naya wenjaunoto tepokingai oiru korentai lobenyemulwa eposanki Sitoka enkiwanja Lolionto lopikidong'ai Isokon kerinkani Ormotonyi lopelokonyi Sabarinko Masurura Kirindon Engwarika Olopeny emurua Elolgorian Town. Ore Jumapili on tarikini 27 telapa liare telari loo nkalifuni are o tikitam aare wounotore oltim le Sidai FM te kanisa Full Gospel narikito Bishop David Ole Masoi. Bishop Churches of Kenya Rokarian Teneway aya na rishara ito makanisani pookin naba naata kiara inolong oltim le Sidai FM urmare seremenga tenebo ito karibu nolong mara tenebo. Kiaran karanyak ana Joyce Musa
Tenebo Jennifer Yasi. Love walking my sister. Nigi sereme kai tenebo. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk. Embuku Orgalatia Ematwele Urkere lenye liare Nejunchere endare rugnoto lolan Wele kai amotena ntabaya ya ngiranapat Kristo walaini ningoni lang kiwa monito ormarilo le punti eretoto tangara kyorbanote lenye watamuya terisharanado o ladin oranyet ekejian karnenye dankan lekaken punti eraba kiro hospitalini na pasha neba kira narishata te hospitali emoy teaching enit farol te Eldoret raba yebi linkalusunit miet negira ponari ananka ken reto wala she lengtengai kiwa moni yepire telemarei tenkiri togini grama yenyankai eimu kunambari ormosori nabishana na udoile wini nabo nabishana ungwan wini 0796 317743 kimayenyankai tenkarake eretotoino Sidai FM 103.5. The light of the Mar people.
Ayaw gada juma billi. Meranda ngore. Nawangi wangala mutare. Omalangare andro. Yamare andro ya akhir. Nang salah waliya. Oya yo, olaleyo. Owa ya rangolong ya. Ayo rangin nawa. Owa ya rangolong ya. Ayo rangin nawa. Iya. Ya rangolong. Ini nawa menjoye. Itu sama berbela. Angin itu sampai mah. Kalau ni jauh mah. Oya yo, olaleyo. Jadi Allah hormoni. Enggak ya alam raya. Jadi danda wa andanda. Allah ya Allah gimbay. Lama nama Enkiyang'Et. Aja sama abang emang. Diri mana main bang. Wani bidinya anamaru. Jadi Allah hormoni. Enggak ya alam raya. Neman wala ya da kunni. Neman ya magaza araka. Ya kala lema beri arbugo. Wala kala amuri. Kaji lima go handanga. Alama yolo alagi boy. Mulu bigede ma Mantirra. Allah rabaya walale. Wala bayal wa ariyaba. Wala nyagalanya balala. Wala bayal rutelelo. Wani nyagama nyagama Allah. Nebo walama bo orayama. Wani wa ayawa Allah tari. Anna na mahoro lumuzei. Wani rimada maja agal. Nawa tiyama tari digi. Wala babiru lantarke. Nade olengi se angambundi. Wama rimiro olegi boy. Mujai nyambanya edewala. Wale kala nabi amal Allah. Ketika pada jatuh sama, ada orang jahit itu, diri jalan terasa pendek. Jika lagi Allah simpai, kami jadi Allah Mantirra. Allah bagi Allah lele, oh ya, Allah lele. Sidai FM. Iyaw ni tum entai sere sidai amata alungana lo yulajo kamadi yana ishoyang da badai kanyogi gira itani kanyogi gira inepunye kebe mituno to be go sinin chulo sho meta ba yogoto ane gira itu jungol tungana meta ba yogoto me hasa ito ninto ber orkerito sha ore masa kinya mololi ore zinya mali ato sabo koling na nguluponi yeto jungo kiyo yeto jungo nguluponi yeto jungo kiyo nguluponi yeto kunda na ga jungo paka tonto kutini kiasa yeto kunda jungo to rekodi oringa nako nyeta chizo amadil masai ko oti ya dolta dia na bai na dolta na nikias na gira endelea ya ndo kata yo kia to benafisi wala riko amgia dala riko ni deka ngai ngora lorika kaki mmeta ngara kelo sho ke gira ngora lorika pe yere ti ko onta na pe to makini ni rikore ne dola ga jo kara sapo kaki me yola jinyo bete gel dolosho ni yawo enkibelekenya tatu losholino kaji nanu Sofia Lipchirit na commissioner arate ethics and corruption commission na nanu vice chair ya commission tini yewni gelo lorere oretintai ni minchirchira de ngai longa ajo itabaki yo bisa ina ishuru serikali ana maendeleo poki nikiyo na kuntai nake begela umuni amo na dal tawale serikali wata ngufu kura nchini ata ngufu ni gelo tawale liyo kutoka kitok paka abori ntai na gelo tawale liyo ni gelo sil tawale ni onyor lorere tawale onyor maendeleo ol tawale si atogo itabaki lo shopoki ndokiti natai tondo anaisha nereto lo shop haboloki anake ereshara enkigwana na longa poki olonge Jumatatu omerabaki nkolong ya Alhamisi sana bo entepa omira shosongwan enkewari niningo olrilo Sidai la mam iboitare Hannington olewekai Sidai FM inabo ni 1.1 ewangan ngeju Anya na da shandai Sidai FM ya ayo yeleya anya na da shegil Sidai FM ya anya na da shegil Sidai FM ya ayo yeleya ayo yeleya ini ni ngota Sidai FM
No kuninyo lo belile kovira. No kuninyo lo belile kovira. Ilikuwa idi hapa katikati kwaya. Haya. Ye. Ulikuwa kwaya? Oloroborola. Lo singolio. Bye na ko ba. Idi hapa yatua. Kwaya. Anidi hapa. Adi adwa. Haya. Ye. La je jara na mari yogi bodam. Dejar ko leka. Haya. Ye. Baki bukotoki na wale pinning nakwambia ilikuwa inaingia kwa roho. Nejing marani ningajo achecha. Dini waltawa jadi jinga sasawa. Yes. Ndio. Nirani shoyo kweli? Ana sai ewa irashkan. Oya kaya. Aja kasibelu ana sai ewa irashkan. Iyo lajo. Ora wayog na lavala. Adi apa. Iyo laba jori sukul na karai music festivals. Newe darani, newe dewe rashega. Ngoja. Baka ma amadu aranyira ati no class 4. No class 5. Giye kaba. No 1994. Itingi la sineja. Miet. 1994. Pato 1994 kelasini miet. Ayo. Getuany. Nabonati getuany meneja. Ayo, ba ingira egil. Kagira aja awoshi na hesabu tama. Na pisha. Aja kayao. Gede bwena anyira. Inakosa. Ona kata. Kene bwena anyira. Karama gitu nagara ako. Berala nagara ngaraya. Aja kasibu. Ayaya, mawangi lomoli nono. Ora yene jala digori kiara kili kula tumali ki niki as nikata yolo ye nikin de binari sharabe kumki tengen ramba na plus kuma. Yes. Lewa lasema tufunze. Na lasema. Lasema rara begin tengen. Wara gebo kingo ini ningite radio. Yes. Ara ninyere na ngeje kunyoshi kutoka janga jino. Nje agwenko ngeju nabo. Pila moldoka. Enkiyanget sukuma. Neaku jaribu tonyua. Yes. Ine mege yudi ninye we sabo. Naleng. Amu. Kore enedukuya ingasa ku enkiti weji dake reten. Enkiti weji. Kore se sheitani nenkop. Yes. Me weji na ila ikonya tur. Tutura ke bandol ajo etonyorayie nkulupuok ajo tosha. Neera dinye iltung'anak opo teng'enita me lasima piipik nasari. Kitauni ake mbeku are naa nkanterera are. Nitadokini engumoto nabo. Ore itadokini engumoto nabo, kore peebaya ewueji netubulua niwor nena kuek naara aja. Nena puka naara are. Ore piiwor pokira nebulu poking'ae kifia tenchoto enye. Metaa tuunoki taa intawuo aor. Me lasima nasari duo sininye oleng. Kake ore naduo enaa apa nitamooki apa iltung'anak le agriculture. Ore apa nitukitoni yiok tesudarasa e agriculture. Kake ore yia nejia, keng'as aatumo orkilikwai dorop enkito sene pekishukunye naake yiok aitayiolo yie mbaa kumok oleng naipirta ajo sinanu piilo aiteru. Enkiremore sukuma wiki. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Olairemoni loorpaek mekure duo inyamal tenkaraki orkurto kiyaka enkampuni e Farmfix Africa Company Limited ewalata nabikoo ewalata orkurto olchani sidai topooki oji amigad orneishu mpukunot pooki orkurto nikintanyamalita anaa olairemoni loorpaek. Ore ele shani oji amigad naa irpaek ake eoshi. Ore ele shani le amigad naa indim atoosho litai enkare naara 20 nipik ingramuni 5
ele shani oji amigad. Isha niosh ele shani olchamba lino lolpaek katuni anaa piinteru aun ompaka enkata kenya nilo akes lelo paek linonok. Kisho ele shani olairemoni menoto dupoto tenkiremore orpaek nemitoki akata aishir tenkaraki asara orkurto. Itum sii ele shani oji amigad tekuna kiririkinot gramuni naara 10 toompaampi are ometabaiki ingramuni naara 1,000. Ore peeku itu eosh ele shani oji amigad irpaek linono nimikes arashu intayu tolchamba eton eng'or inkolong'i naara 7 anaa piwosh. Etumi ele shani toowuejitin pookin nemirieki irkeek lolchambai tene nikinyikita. Ore tele duka lenkare Narok naa ketumi te Pamoja Agrovet, Olchekut Agrovet, Nosim Agrovet, Hitech Agrovet, Solai Agrovet, Osiana Agrovet. Ore tolduka lololulung'a netumi te Paxson Agrovet o Solai Agrovet. Ore ntulele naa ketumi te Sunrise Agrovet, Zebra Agrovet, Mosiro Agrovet o Samkim Agrovet. Ore olduka le nairagie enkare etii Siana Agrovet, Farmgrow Agrovet, Chania Agrovet, Moskim Agrovet. Ore irmaasai otaaniki mulot olelo lotii mulot naa Imara Agrovet. Ore tidiakop e Kilgoris netii Josemo Agrovet, Farmlink Agrovet, Green Grow Agrovet. Teniyieu niyiolou nkumok naipirta ele shani le amigad naa tooshoki ole Saaya tekuna ambari 07 2 9 5 4 5 4 arashu iwoshoki Mara Nkishu 07 1 5 9 4 4 6 1. Nikilikini nkumok naipirta ele shani loji ole amigad oing'ua enkampuni e Farmfix Africa Company Limited. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Pato. Yes. Kinteng'en tarmaasai kuhusu nyoo? Olchani oji oloji amigad. Ndio. Kake ore kigira ajoki nejia neetai aiteng'en sukuma. Kake ore iyie nejia. Iltung'anak likinyor nikintamok eninko tenidaa. Meetai. Ajo sinanu piilo aitereu. Kiata kulie kiliku letipat. Terere naa taa akeyie enkalamu. Enkalamu. Ore naa paitii boo aramat inkishu ontare nitabaua sii tenakata. Nikigira ayieu naake nikiramatisho esidai. Ore kigira aramatisho ajo sinanu piilo aitereu nikiata sininche naa mpuka teine metaa ore tenakata naijo kinkera enchame. Tapala mbenek uni tende. Nikiyierie orgali. Nikinyayie orgali akuti akeyie. Idol. Ore inakata iloito ainyang'u irnyanya niminyang'u sukuma. Kitunguu. Ore entomononi nainyang' kitunguu. Aki. Mayiolo ake ikuni peiteng'eni intomonok ormaasai. Ore ake entomononi nidol einyang'u naa kalotu aisho ore metabaiki orkekun le Jumaa kaisho tips e wife material. Ore enkitok nadupa. Ore ake enkitok nainyang' kitunguu kindipa taa tinewueji. Enedukuya ina. Kake olainining'oni le Sidai FM eton ake kigira aikilikuani iyie taa nchere ashu aitayiolo iyie ajo egira Kenya taa olonchek aikilikuanu nkishu naara 4 naimina. Apa ntarikini 19 ele apa tele ari. Ibarikon nkishu naara 3 netii olashe mugie woibor kidong'oi bung'ai. Olainining'oni. Nememishira ele ashe nemepono kake ketii enkashe namishira enkang'o le Kaleku netii enkashe olainining'oni le Sidai FM ayashe nabo. Ore enadii naa etii enkashe namishira enkang'o le Kaleku netii enkae ashe naata orponoto le enkang'o le Saaya neetai enkae ashe nememishira nemepono. Keomonitoi pooki tung'ani otodua amu temurua pimina kuna kishu temurua. Tenewueji ake teshumata temurua nikijo enemurua. Olainining'oni. Murua temurua. Neeku tindodua tooshoki olopeny 07 2 9 9 7 0729 69 97 21. Ngashare Winisori Barikon olashe bung'ai mugie oibor
kidongo tapasali tinitodua tooshoki olopeny amu keji Kenyatta ololchike. Ore yie nejia olainining'oni nikiata likae kilikuai letipat oleng olainining'oni le Sidai FM teyie olairemoni lorpaek kingira airemisho airem irpaek esidai. Nikingira ajoki yie tapala taaduo empepeny ituuno akeyie irpaek tejo woo ndipa airem emukunta nijito piipik irpaek nidipa aitoki tapasali mepiki aitoki irpaek ake target irpaek ake kiyake enkampuni naji Enkiyanget Agro Suppliers Limited ewala nabiko enyamali pookin nanyaru tolchamba lino anchere olchani ojo le Mantirra 537.5 SE tapasali olailimoni lorpaek njake pee eeku ituno irpaek linono eshu adonye etunituun metaa itipika olchamba lino ndipa atererena toosho ele shani oji ole Mantirra naa nenya enyaru natii arashu ania neibooyo enabulu olainining'oni le Sidai FM meitoki aata baati enkujita arashu enyaru ompukunot pookin natubulua wenabulu amu mitoki abulu pii. Ore ake naaji peeku olchamba lino metatubulua irpaek nebaiki sininye enyaru mbenek arashu mpaka uni toosho ele shani ojo ole Mantirra olainining'oni naa toosho enkop airebuku anaa saai eshita olainining'oni naa kaisiligi ajoki ore tiatua lapaitin ong'uan mpaka lapaitin ile nimikintoki enyaru aitanyamal mookire duo iyata gharama nikurokinye ashukoki nkulukuok amu inosa enyaru apana Mantirra imetosha hiyo kasi idipa ina siai olainining'oni le Sidai FM njere ore enenkunaki ore noshi pompe 20 liters litai 20 tipika milimitani naara ikuni 300 milliliters etumoyu Mantirra tekuna kirikinoto milimitani naara ipimiet elita nabo lita imeto mpaka lita inara tikitam itum te agrofer pookin nikitaaniki teniyiriye niyiolou kumok tooshoki beno ole koikai tormosori naapishana nabo isiet ormosori ile are imetung'uan 0711 806 254 arashu iwoshoki Frank tormosori naapishana ormosori ong'uan ile imiet ormosori nabo ile unia 0704 650163 Mantirra walchani sidai wosoto pookin woiboyo nerenyaru omukuna pookin tolairemoni lorpaek ake mitasim naleng awosh aimukunda meteleku enorkikwa irpaek ake olainining'oni le Sidai FM. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Menye saiguran supa oleng woi sidan taa kulo paek linonok kelio ajo iramatita supa oleng kashipa oleng naa sidan irpaek lainei enaa enidolita amu karamatita naa kaa kisudoroto doi ena ninotoyie ajo kemedo ninye enkisudoroto ng'oto lemayian ataasishore naa nanu ena polea naji ene Aramila Power aunie irpaek lainei napaa sidan aikonji ayo tiaki nakitaasa hapana atunie irpaek na polea ore peebulu abaiki nkung basi nawosh erafera amidas oyarafita crobos na ina pidol ajo kipilipil negoli sii somo taata tuno irpaek linonok tena polea naji ene Aramila Power ore ake peebulu abaiki nkung niwosh era amidas ore nebo era crobos ore sii enias indaunloda ilo molera farm weipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea eyara toldukai pookin likitaaniki le Yara Agrovet arashua iwoshoki Rafael ole Mayone tormosori naapishana are ong'uan uni imiet nabo naudo naapishana arashua iwosho olaini limilaktoki lormosori isiet ormosori naapishana are ormosori imiet nabo naapishana. Yara fertilizer empolea sidai nelelek nemeinyal enkulupuoni olchamba lino. Embuku orgalatia ematwele orkereri lenye liare nejo nchere entaretukinoto lolan olekae amu tena ntabaya ya nkitanapat Kristo olainining'oni lang kiomonito ormarito le punti eretoto tenkaraki orbarnoti lenye otamoyia terishata naado oolarin oaranyet ekeji enkarna enye Duncan Lekakeny Punti
etabaakita sipitalini naapasha nebakita tena rishata tesipitali e Moi Teaching and Referral te Eldoret. Etabayie biil 500,000 negira aponari anaa nkakeny reto olashe lenkiteng'ai. Kiomon iyie piret ele marei tenkiti toki nikitamayianie Enkai eimu kuna ambari ormosori 796 uni nabo 774 0796 317743. Kimayian Enkai tenkaraki eretoto ino. Esiba kai maradi Enkiyang'et. Esiba kai maradi Enkiyang'et. Laini ngwele Sidai FM anchere ore lokili kweno ile tipat. Wale. Kayena tambua le lotere utwar kile kulenye. Arashua wotareto ele mari. Ashere nkaraki akishoyan God bless you. Asholeng nkaraki reto ino. Ashe sidan nkaraki Lemona Paul, God bless you. Ashe sidan nkaraki mompi kesento minto kya oita basali laini amukadungi to ninye asisira nkarake orkilikwa ile Ronald orkilikwa ile Ronald ntomia ole tipon ashole nkimayena nkai asisira nkarake orkilikwa ile Paul Korinko. God bless you Paul Korinko ashe kimayana le rodiani asisira nkarake orkilikwa ile nantaine kipes. God bless you asholing aya pato ngonyeke nkajang msho naipa wache kuchomea juu sawa tu ulikuwa unanichomea kusema nini jameni mpaka mtu anatuma ujumbe kwa hii kama hilo kilikuwa sasa nini kama hilo kilikuwa pato sasa ulikuwa unanichomea nini asha sina ngarake saitoti mebarne asholing sumana hilo kilikuwa tawasali naipa wede mpage ni iyo la jigre jodu ki ara target onkalusuni imiet to yang iyo la jenyo ole ngori yonkalusuni aja ongwan sai kali ayana mesbal kali ki ora nai baliki engor inkalusuni ongwan omi ai nara imiet nikia naja na kira kaja rudua kan Oya sasa ni mimi nitalipa ama wewe ndo utalipa amu wala ni wani kiomoni ye aliki ngalusuni ongwan akingira omuno tafasali ongwan kiomoni ye rabasali mata retilalo na kitini hata ayo kana jogilel angajanga ma kaina jogi angajanga ma asesi yake nara ronta yankai ne shoba yoga angajol tawsega yamu nara ronta yo pokin yankai yankara kilelo oitai masenye lelo pokin wala ni ngoni onyok ashole ngutengara ke risaotoni kimayena yankai debatere osinye kitlo kenya Janet mengate ashole kimayena yankai ore sininjelelo idebaro ngoro itongoro na naji ke ongwan itongoro na dige ongwan era sa inge unio 700 matonyo koloshola era rara na nele si Robert Mukenya ajesina na wila laisirim nyaga sinya rata na ra nyaga sinya irongor kidoko yes neako tini ni retele mari ko moni yara basalen ka jenga ma mara retele mari to nampari anchere nampari naipa ilo mari arashwa ndi matera wakinyelo mari jingitro kiniyata nabo ola nini muni lesidai kore piyuni retele mari na irawaki eretoto ino ormosori na abishana na udo ile uni nabo na abishana ongwan uni 07 96 31 77 43 na kiaki ankarna najo nongo kwa punti yes tabasali kera ikingira yo kanyok na leng kiarushita target tepoke kipindi tonki pinti yang tori sarpoke nang tende Kenya mpaka tanaka mpaka ningi gwana yako tabasali matare tele mari kibonu isum so nage ushitoi
Laoshoki lo simu. Enkai ai ripa sukul. Mayai, miking'or olaitoriani amu. Enkai ai. Iyieu empirisa Enkai. Kake, ore yeye ne jalo ni ngole Sidai FM likiata likae kilikuwa le tipat ene renkiresiani. Anchere, kore duo yie olairemoni. Kore duo yie olairemoni. Lorpaek. Kiata empolea sidai. Ninteru apik olchamba lino. Arashu airemie olchamba lino ompaka neku. Anchere, kiata enkampuni naji Eneyara. Empolea sidai. Ore empolea dukuya naa keji Yaramila Power. Ore Yaramila Power ne empolea na olainining'oni. Empolea ena niunie irpaek linono. Enenkaja eniunie irpaek linono. Na indim naji atipika naa ormushele, ife enkano, olainining'oni indim atipika. Naa keeta masaa 5 naisul te pookin. Naisho taata irpaek linono metisidana. Ore sii meinyal enkulupuoni olchamba lino nemeeta tukul eniko, olainining'oni masaa inonok. Ore Yaramila Power naa kitosha inkilomita keji inkiloi kilograms nkiloi nara 75 ompaka 100 eka nabo. Nena siai polea naji Eneyara Ferra Amidas. Empolea na ore peeku etabau etubulutua irpaek linonok. Ajo sinana bila laiteri. Ore peebulu abaiki nkuk. Tosha na polea naji Yaramila keji Yara Ferra Amidas. Yara Ferra Amidas. Olainining'oni basi nitisidan irpaek linonok. Ore piipik ena polea amu kitosha Yara Ferra Amidas eka nabo ajo sinana bila laiteri nkiloi nara 100 nesidanu irpaek. Nidol taa irpaek etisidai sidai. Niteru aroku basi etabaiki yangu olainining'oni. Ore ainitoki aas eetai polea naisho taata irpaek lino meshomo metaa neku naji Eneyara Vita Crop Boost. Olainining'oni naisul te pookin. Ore ake sininche peebaiki nkung, olainining'oni ishua etaa ekibaiki tukul nkung teshumata, niwosh ena polea nitisidan irpaek linonok. Olainining'oni le Sidai FM nisho metoishoto esidai. Ore ena polea naji Eneyara Vita Crop Boost naa kitosha elita nabo eka nabo. Ore ena polea naa ketumoyu te Agrovet pookin nikitaaniki. Olainining'oni teniyieu niyiolou nkumok tooshoki Rafael Olemayone olang'olotie ene tormosor 7 2 4 5 nabo 9. Arashu iwosh olaini limilak toki lormosori 8 ormosori 2 ormosori 5 nabo 7 08 720 517 yetumoyu te Agrovet pookin nikitaaniki. Kuna poleani naa te bei sidai nalelek. Olainining'oni le Sidai FM. Choncho. Naipa? Embaye nabo. Kaa eroruata dukuya naas anaa olairemoni le sukuma. Yes. Amu kayieu naisum yiolo naaji ajo kitejo entalaku yiok ele gosi. Yiolo ajo kitejo nejia? Kitejo. Elebayie etaa taa tenakata nkeek are kiyieu 460. Nkeek aja? Nkeek are 460 kiyieu. Neeku tabayie ene. Nkeek are ake tenakata kiyieu 460. Neton egira aponu. Keponu. Egira irmaasai metonyua. Matonyok. Olainining'oni. Kisum kulo kilikuwa terishata nimiado. Itoning'o? Enyaaka aikonji kidogo. Enyaaka aikonji. Eshomo 100. Enyaaka etaa 360. Nkeek are 360. Eton ake kigira apuo pole. Ashe Enkai. Embaye dukuya. Naas. Olainining'oni. Naas olainining'oni. Yes. Naa pii ainyang'u empeku arashua alo naa ainyang'u taata nena benek. Ore entoki edukuya nias ing'as arreten olchamba. Yes. Nemeya erishata naado. Enkiti rishata ake eya. Terreten ewueji naa yes, inkarra. Mejing intare nemejing ing'ae. Nkishu nemejing inkineji. Nemejing ilukunguni amu keetai taa sinche nena. Naa kenya taa mbenek nena tokitin oleng. Kake terretena inewueji. Yes. Shomo sokoni. Amu ore duo nabo natii emenya shilingi 50. Enkonom tadoi. Itum empeku esukuma taa.
Galus menya atejo ngalusini yesho. Atejo menya shilingi 50. 50 die no shia. 50 bob. Mintoki tado siara na aleji yo. Ora balejita nkilikuana amu keeta ilanyini ngolikiliki esipata nabo duo natii. Kore sachet esukuma teneshomo oleng na nchilingini 45. Yeah. Teneshomo oleng amu keetai naa nekwa mashinani. Ore eetai ina mashinani bas matung'oi nena. Yes. Nikishukunye. Iyewuo tesokoni. Ndio. Iyata empati tina mukunda ino ninkunaja niteretena. Ndio. Kitiakaki naaji keeta ewueji neji nursery bed. Yes. Ore ena nursery bed naa ewueji naa keapunye kidogo nikara amu ore eshomo tayiok enkata. Eshomo yiok enkata oleng. Itoningo? Ya toningo. Neeku ore ake piindip atipika mbuka nursery niyau aikaja ai transplant. Ore dona je transplant na ita nursery aya mukunda. Ore etii na mukunda minjo kilang ajo kekuni aja esemperi. Ashu ekuni aja kekurokini. Ndio. Aitagu olchafu. Ore to wiki uni na wiki dare tena ewueji sidai. Yes. Na ore lajo nena wiki are ninyira mboga inono bila stress. Bila stress. No mama. Hata dilo baba. Yes. Kera iltung'anak la inewueji egira aishuye. Ndio. Entaasisho. Enkunaja. Orminonga nadua elire nyangu saa sukuma. Kake kingira raka aitodoropu. Mila inyangu sukuma. Matuna muke. Kete bado amukiro lijoje ni kona kene. Keoshi sirki olchani kera isorkutonya neeku na kera sinilo si ikilikwano. Neeku enkiti ama dingejo kongwan. Aitai square ka ongejo kongwan. Ana ingejek tomon sukuma nabo are uni tomon. Yes. Kegol dade. Nemeeta na ina ore nibiji kuroki nena dakikani okuni ninkunaja. Ndipa. Ndio. Tiniure na atune ewuei sapuk na iyieu enkurokinoto naya erishata naado. Pato. Woi. Eshomo yiok erishata. King'asa aikonji. Ola ning'ole Sidai FM. Nkoroki olomon. Yes. Kake ore kishukunye. Ndio. Nikiwona aisoma irkiliku amu kadolta te Facebook ajo wewe. Kumok. Ola ning'ole mari king'asa aisho Benson liwo pari erishata. Erabu apa kiyok. Nkoroki olomon le sana bo. Kishukunye yiok erishata. Nemiyado. Miramai. Ayana na shandai. Sidai FM agirinigo shiba. Ya. Ayo yeleya. Ayana na shegil. Sidai FM agirinigo shiba. Ya. Ayana na shegil. Sidai FM agirinigo shiba. Ya. Ayo yeleya. Ya. Ayo yeleya. Ini ngota Sidai FM. Sidai FM. Ayo. Ayo yeleyo. Abona barangala sangwadi kirtu ana nyororo na nderido. Niro kiwendu ro kula mekla ngubona aloibi.